ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ برادران محترم و عزیزان مکرم، موجہ محترم دوستو، بھائیرو ہیں بزرگو، علم غیب جے حوالے ساں اج سلسلے وار تقریرن جی چوتھی نشستہ اج جی تقریر جو عنوان بھی ساگو آ تا عالم الغیب ہکڑو اللہ. عالم الغیب کیرا سبئی گالایو ہر جگہ تے موجود کیرا واجب الوجود کیرا علام الغیوب کیرا معبود مسجود کیرا کائنات کے پیدا کرن وارو کیرا دریان کے ہلائن وارو کیرا سمندرن کے جاری کرن وارو کیرا درندن چرندن پرندن فرشتن انسانن جو خالق ای مالک کیرا وحدہ لا شریک کیرا دلن جے رازن کے جان وارو کیرا درد مندن جے دردن کے لاہن وارو کیرا دعاؤن گھرندرن جے دعاؤن کے بدھی شرف قبولیت سا نوازن وارو کیرا. اے بالکل اہڑے نمونے عالم الغیب کیرا بجھ جو علم اللہ کم سوا بیکھے کونے. عالم الغیب والشہادہ اکڑے رب جی ذاتا جو ترو علم اللہ تبارک و تعالی کہیں کے بدھائے ان جو انکار کونے. اے اللہ سی بدھائیں دو کریں کریں اللہ تبارک و تعالی پانچن پیارن بندن کے اطلاع دیں دو ان جو انکار کونے. سب کھاں ودھیک اللہ سائیں پہنجے نبیجن کے جان آئیو اے 1.25 لکھ نبیجن کا ودھیک اللہ سائیں پہنجے محبوب پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان آئیو. پر عالم الغیب صرف پانا جو تا علم غیب ان کے چاہبو آ جے کو بے جے ڈسن کھاں سوا معلوم تھے.
بے جے ॿुधाइण खां सवा मालूम थे ऐं ॿिए जे ॿुधाइण खां सवा हर शइ जो इल्म ख़ुदा खां सवा कंहिंखे कोन्हे। नबीअनि खे बि अल्लाह ॾसियो आहे, नबीअनि खे बि अल्लाह ॿुधायो आहे, उनजो इनकार कोन्हे। जॾहिं ख़ुदा ॿुधायो त पोइ हाणे उहो इल्म ग़ैब न रहियो, हाणे इहो इत्तिलाल अल ग़ैब थी वियो, इख़बार अनिल ग़ैब थी वियो, अंबाल अल ग़ैब थी वियो, इल्म ग़ैब न रहियो। इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे, ज़िद जी न है। दुआ कयो त अल्लाह असांजे अक़ीदे खे ठीक करे। सभई ॻाल्हायो न। बारे खुदाया असां इकरारी हूं तुझे दरबार में त असां जिंदगी जुर्मन में गुजारी आहे। ए कुदरत वारा रब, असां इकरारी हूं त असां सॼी जिंदगी कलंदर जे चौकट ते झुकण में गुजारी आहे। ए बारे खुदाया असां भिक्षाह के पुकारींदे पंहिंजी जवानी गुजारी आहे। ए बारे खुदाया असां या अली ऐं या हुसैन जे नाम में जिंदगी गुजारी आहे। ए अल्लाह असां तुंहिंजे दरवाज़े ते मोटी आया हूं, असांजे गुनाहनि खे माफ़ फरमा। असां मञूं था असां ग़लत हुयासीं, असां मञूं था त असां हिदायत जे रस्ते ते कोन हुयासीं, असां मञूं था त असां क़ुरान जे मुखालफत में जिंदगी गुजारे छॾीसीं, पर वरी तुंहिंजे दरवाज़े ते मोटी आया हूं, जहिड़ा तहिड़ा हूं, बंदा तुंहिंजा हूं। असां तोखों माफ़ी था घुरूं, तूं असांखे माफ़ कर। आमीन चओ, सभई गॾिजी आमीन चओ। बारे खुदाया असांजे जुर्मनि खे माफ़ कर, बारे खुदाया असांजे अक़ीदनि जी इस्लाह फरमा, बारे खुदाया असांखे क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ अक़ीदनि खे दुरुस्त करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। सभ खां वधीक महिरबानियूं अल्लाह साईं जूं पाक मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ाते गिरामी ते आहिनि। ॻाल्हायो छो था? सभ खां वधीक महिरबानियूं अल्लाह साईं जूं हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ाते गिरामी ते आहिनि, ऐं सभ खां वधीक इल्म भी अल्लाह साईं मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिनो आहे। पर हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल ग़ैब न है। आलिमुल ग़ैब हिकिड़ो ख़ुदा है। केरा आलिमुल ग़ैब? कुछ ॾाढिया अक़ीदनि खे दुरुस्त कया। अक़ीदा के मुल्ला जे तक़रीर सां साबित न थींदा, कंहिं मौलवी जे तक़रीर सां साबित न थींदा, कंहिं ज़ाकिर जे ड्राणनि सां साबित न थींदा, कंहिं पीर जे मुरीदी सां साबित न थींदा। अक़ीदनि जी सिहत साबित थींदी त या ख़ुदा जे क़ुरान सां थींदी या अल्लाह जे महबूब मुहम्मद करीम जे फरमान सां थींदी। महिरबानियूं एॾियूं आहिनि। जॾहिं दुश्मननि मदीने पाक जो घेरो कयो, लश्करनि जा लश्कर मुक़ाबले में बीठा आहिनि, अहज़ाब आहिनि मुक़ाबले में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इत्ला मिलियो, काइनात जे सरदार नबी पंहिंजे मुरीदनि खे गॾु कयो, मुंहिंजे साईं मदीने पाक जे ॿाहिरों खंदक खोटराई। कॾहिं मदीने वञो तो खंदक बि ॾिसजो, अञा निशानात आहिनि। उते सबे मसाजिद, 7 मस्जिदियूं आहिनि जिते पैगंबर साईं जे अहम मुरीदनि पड़ाव कयो हो, उते मस्जिदूं ठहियल आहिनि। का मस्जिद अली आ त का मस्जिद उस्मान आ, का मस्जिद अबू बकर आ त का मस्जिद उमर आ। चओ सुभान अल्लाह। का मस्जिद आयशा है त का मस्जिद फातिमा है। सब चओ सुभान अल्लाह। सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मदीने पाक जे ॿाहिरां खाती खोटराई, खंदक खोटराई। होॾां दुश्मन जो लश्कर, हेॾां पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जानिसार सहाबी। हुननि खे ताक़त ते नाज़ आ, हिननि खे रब जे कुदरत ते नाज़ आ। सब चओ सुभान अल्लाह। उन्हनि खे हथियारनि ते नाज़ आ, हिननि खे ख़ुदा जे महबूब मुहम्मद जी नौकरीअ ते नाज़ आ। सब चओ सुभान अल्लाह। उहे
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا سچا عاشق جن مجھے سائیں جے ابرو جے اشارے تے پنجے بچن کے قربان کیو، جن مجھے سائیں جے ابرو جے اشارے تے پنجے گھر بار کے پھٹو گیو، جن مجھے سائیں جے ابرو جے اشارے تے مکو چھرے مدینے دے رخ کیو، چو سبحان اللہ۔ خندق تیار تھی وئی، دشمن زورن میں عدد بھی وڈو، کوانٹیٹی بھی وڈی، ہتھیارن جی کوالٹی بھی بہتر، اوڑے اسلحے جام بار ہیں، بے سر و سامان صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ جے دربار میں آیا، چو سبحان اللہ۔ امام کائنات پانچو سر مبارک سجدے میں رکھو، صحابی سگوڑا فرمائن تا مجھو سائیں صدقن میں ہلیو ویو، گوڑا بس نہ تھا تھین، زمین مبارک مجھے سائیں جے گوڑھن مبارکن میں آلی تھی وئی، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن روئی کرے رب کے بادائے رہا ہیں، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے زبان تے ہی لفظ ہیں، اللہم انا عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیجدکا قضاء فی حکمک، چو سبحان اللہ۔ بنی جہانن جو سردار خدا جے دربار میں روئی رہا، بنی جہانن جے سردار جی پیشانی مبارک رب جے دربار میں سجدہ ریزا، چو سبحان اللہ۔ اے موجا رب سائیں ماں محمد کریم تجھو بانو ہاں، کہیں جا بانا ہوں اساں، چو 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 اساں کہیں بھوتار جا بانا نہیوں، اللہ جا بانا ہوں، کہیں جا بانا ہو، وہ کچھ ہو چھو نہ تھا، کہیں جا بانا ہو، اور رب تجھے عزت جو قسم اساں کہیں بھوتار جا بانا، چو 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 اساں کہیں سردار جا بانا، اساں کہیں نواب جا بانا، اساں کہیں ایم این اے ایم پی اے یا سینیٹر جا بانا، اساں کہیں چمچے جا بانا، اساں کہیں دنیا جے پٹ جا بانا، اساں کہیں یہودی نصارے جا بانا، اساں کہیں امریکہ وارے یا چین وارے یا جاپان وارے یا فرانس وارے جا بانا نہیں، ربا اساں تو جا بانا ہوں، کہیں جا بانا ہوں، موجو سائیں بھی یہ تھو جائے، اللہم انا عبدک وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا قضاء فی حکمک، چو سبحان اللہ۔ او لاڑکانے وارو دلن جے کنن سان بدھ جو عقیدو ٹھیک آ تا جنت میں پہچی ویندو، اے عقیدو غلط آ تا جنت جی خوشبو بھی کان ملندی، بھلکو نمازی ہوجے، بھلکو حاجی ہوجے، بھلکو زکاتی ہوجے، بھلکو صلاتی ہوجے، بھلکو درودی ہوجے، پر جے کریں ان جے عقیدے تے اللہ جے محبوب نبی جے غلامی جو ٹھپو لگل کونے تا جنت میں کون ویندو، عقیدو ٹھیک کیوں نا۔ موجو سائیں دعا تھو گھرے جنگ خندق جے موقع تے، ہوڑے ٹولن جا ٹولا، لشکرن جا لشکر، ہتھیارن جا انبار، ایڈے بے سر و سامان مجھے پاک محمد کریم سائیں جا غلام، چو سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سجدے جے حالت میں گوڑا بہائے کرے پانجے رب کے پکارے رہا ہیں، کہیں گے دا پکارے اٹھو جوندہ جے سائیں تے کلموں پڑھو تو وہ تا اللہ کے پکارے، تہاں کلندر کے پکارے ہو، تبھی پیغمبر جا مرید ہو، جے پاک نبی جو کلموں پڑھو تو وہ اللہ کے پکارے، اے تہاں بندن کے پکارے ہو، تبھی تہاں پیغمبر سائیں جا نوکر ہو، جے پاک نبی تے کلموں پڑھو تو وہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہکڑے خدا کے پکارے، اے تہاں بگن شاہ کے پکارے ہو، تہاں بھی وہ سچا مسلمان ہو نا۔
دعا کو تو اللہ پنجے محبوب نبی جی نوکری نصیب فرمائے. خدا جا ذات جو قسم لاڑ کھانے والا دنیا میں جے بھی آہن سبنی جے غلامی میں ذلتا رگو محمد عربی جے غلامی میں عزتا. پیغمبر جے نقش قدم کے قبول کر سید کائنات جے طریقے کے قبول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت جے مطابق زندگی گزار. رب جے ذات جو قسم کوئی ظالم تو جو رستو کون روکے سکندو. مجھو سائیں دعا تو گرے اللہم انا عبدوکا چو سبحان اللہ. اے پویا خاموش ان جا لب کون تھا ہلن نہ چپ کون تھا چرن تہاں جا سب چو سبحان اللہ. کائنات جو سردار دعا تو گرے اللہم انا عبدوکا وابنو عبدیکا وابنو امتیکا ناسیتی بیجدیکا قضاء فی حکمک چو سبحان اللہ. اے مجھا مہربان رب ماں تو جو بانو ہاں لفظ تڑسو لفظ تڑسو لفظ جو کو جمن دے جاما چو سبحان اللہ. جو کو بخشل بخشا ہے اللہ. جو کو رکو معصوم نہ ہے خاتم المعصومین. بارہ نے چودھن وارا چکر تو پیدا کیا ہن تسیں ہے بھی معصوم ہے بھی معصوم ہے بھی معصوم. موجو عقیدوا جے پاک محمد کریم سائیتے نبوت ختم تھی وئی تیئے پاک محمد کریم سائیتے عصمت بھی ختم تھی وئی. موجے سائیں کھوں پو قیامت تائیں کو نو نبی بھی تھیڑو نہ ہے تو موجے سائیں کھوں پو قیامت تائیں کو بیو معصوم بھی تھیڑو نہ ہے. موجو سائیں دعا تو گرے موجا رب سائیں ماں تو جو بانو ہاں ماں تو جے بانے جو بار ہاں. نمارائی ترسو نا آجزی ترسو انکساری ترسو. او موجا رب سائیں ماں تو جو بانو ہاں ماں تو جے بانے جو بار ہاں. مانا تو کیا پانچ سائیں جے پاک لفظ جے یاگتے ہلو. موجو سائیں تو فرمائے اے موجا رب ماں تو جو بانو ہاں ماں تو جے بانے جو بار ہاں. او موجا اللہ سائیں ماں تو جی بانہڑی جو بار ہاں. سب چاہو سبحان اللہ. اے موجو سائیں تو فرمائے اللہم انا عبدوکا وابنو عبدیکا وابنو امتیکا ناسیتی بیجدیکا قضاء فی حکمک. او مجھا مہربان رب مجھے پیشانی تجھے قبضہ قدرت میں آ. ماتے بھی مجھو وس کونے تجھو وسا کہ جو وسا ہلندو چونا ڈاڑیا. او موجا رب سائیں مجھے پیشانی تجھے قبضہ قدرت میں آ. جیاں ماں چاہاں وہیں کون تھیندو جیاں تو چاہے وہیں تھیندو. سب چاہو سبحان اللہ. اے مجھو سائیں دعا تو کرے بارے خدایا کفر جو نرغا کافر طاقت میں ہن تو مدد کر مجھے. موجا رب تو مدد کر مجھے. موجا اللہ تو مدد کر مدد کہیں کہاں گھر بھی کہیں کہاں گھر بھی تو چاہتا یا علی مدد. ہم جو کو تو کہ جواب نہ تھوڑا تو بوتھ تو خراب کریں. قرآن تو چاہتا مدد اللہ کا گھر بھی. ومن نصر الا من عند اللہ چو سبحان. مدد کیر کندو مدد کیر کندو. پاک محمد کریم سائیں جی مدد کہیں کئی. بدر جے میدان میں پہنجن بندن جی مدد کہیں کئی. احد جے میدان میں پہنجے بندن جی مدد کہیں کئی. خندق جے میدان میں مجھے سائیں جی مدد کہیں کئی. مدد کیر کندو. خدا جے ذات جو قسم قرآن پڑھنا تو جو عقیدو ٹھیک تھی ویندو. مجھو چون آخری حرف نہ ہے کہ بے مولوی جو چون آخری حرف نہ ہے. کو دیوبندی کو بریلوی کو شیعو کو سنی کو مقلد کو غیر مقلد. خدا جے ذات جو قسم ماں ان حوالے ساں کون تو گالایا ماں ان حوالہ سے حوالے ساں تو گالایا. تب ان سبنی وٹا غلطی جی گنجائش تھی سگے تھی پر خدا جے قرآن میں بھی غلطی نہ ہے تو خدا جے محبوب نبی جے فرمان میں بھی غلطی نہ ہے.
मुझो साईं दुआ थो करे मुंहिंजा रब मुंहिंजी मदद कर। हे मुंहिंजा बेसरो सामान सिपाही, हे मुंहिंजा बेसरो सामान साथारी, हे मुंहिंजा बेसरो सामान सहाबी, ओ मुंहिंजा रब हे मिटजी विया त कुफर जूं ईदूं थी वेंदियूं। चओ सुभान अल्लाह। तहज्जुद थी वियो, तहज्जुद जो वक़्तु थी वियो, मुंहिंजो साईं सजदे में आ। साहबी सगुरा था फरमान एडी थधी उन मौसम में जो जेकॾहिं कपड़े को हथ ॿाहिरि पियो निकिरे त ईअं सफ़ा शल पियो थी वञे। तहज्जुद जो वक़्तु थियो, सहाबी भजदो आयो, अबशिर या रसूल अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढियां ॻाल्हायो न, ॿाहिरियां तव्हां बि ॻाल्हायो न। सहाबी सगोरो बहकंदो थो अचे। चओ सुभान अल्लाह। अबशिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जा प्यारा हबीब मुबारक मुबारक। साईं असांखे त बिना वेढ़ांद जे रब फतह ॾेई छॾी। मुंहिंजे साईं पंहिंजो कंध मुबारक सजदे खां मथे खयो। चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजा सहाबी छा थियो आहे जी साईं हुन परे पासे ॾऊं एॾो तूफ़ान आयो आहे थधि सां जो दुश्मननि जा तंबू बि उॾामी विया, ढोर बि भॼी विया, माइन में राड़ा थन, हमरा हथियार छॾे हथियार सटे भॼी विया, देगियूं ऊंधियूं थियूं पयूं थन, काफ़रनि जे बूथ में धूड़ आहे। साईं नज़र त कयो परे बि हिकिड़ो बि काफ़र नज़र कोन थो अचे। खंदक खाटी होॾे हुननि जा कम लही विया, हिननि खे हवा जो झूटो बि न है। सब चओ सुभान अल्लाह। यो पाक नबी आ जंहिंजे लाइ ख़ुदा फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा के प्यारो एडो आ पर आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह। केड़ा आलिमुल गैब? अचो मां तव्हांखे गुज़िरियल जुमे ते ॻाल्हि ॿुधाई त तव्हांखे उन नबी सां मुलाक़ात करायां क़ुरान जे आईने में जे काबो ठाहियो, यानी हज़रत इब्राहिम। चओ खलीलुल्लाह। सभई चओ न। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो कलाम मुक़द्दस में 12 पारो सूरह हूद आयत नंबर 69 खां शुरू कयो। रब साईं फरमायो लक़द जात रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा। रब साईं तो फरमाए जॾहिं मुंहिंजा कासिद मुंहिंजे इब्राहीम वटि पहुता ख़ुशख़बरी ॾियण आया, चऊं अस्सलामु अलैकुम। छा चयूं? छा चयूं? तव्हां छा चवंदा? या अली मदद, गुड बाई, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ईअं न। मुसलमाननि जो सलाम कहिड़ो आहे? चओ अस्सलामु अलैकुम। ॾाढियां ॻाल्हायो। ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े मोमिननि खे कहिड़ो सलाम मिलंदो? रब तो फरमाए सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। चओ सुभान अल्लाह। क़यामत जे ॾिहाड़े मोमिननि खे बि अस्सलामु अलैकुम सां मोमिननि जो इस्तक़बाल थींदो। ऐं हिते बि मुंहिंजे साईं फरमायो बशिरू वला तुनफ़िरू। चओ सुभान अल्लाह। माण्हुनि खे ख़ुशख़बरी ॿुधायो, माण्हुनि सां चङियूं ॻाल्हियूं कयो, उन्हनि खे नफ़रत न ॾियारियो, उन्हनि खे ग़लति ॻाल्हियूं न। ऐं मुंहिंजे साईं फरमायो अफ़शु सलाम। मुंहिंजे साईं फरमायो हिक ॿिए खे सलाम कयो। बात तव्हांजो मोमिन को मुसलमान नज़र अचे त बूथ किनो न कयो, चओ अस्सलाम वालेकुम। ऐं मुंहिंजे साईं फरमायो अफ़शु सलाम। सलाम खे आम कयो, सलाम खे आम कयो। तुंहिंजो ॾिठल बि कोन्हे, तुंहिंजो वाइठल बि कोन्हे, तुंहिंजे पाड़े जो बि कोन्हे, तुंहिंजे ओड़े जो बि कोन्हे, तुंहिंजे कबीले जो बि कोन्हे, तुंहिंजे ख़ानदान जो बि ओपरो माण्हू आहे। साम्हूं अची वियो, तूं चुसि अस्सलाम वालेकुम, या ठरी पवंदुसि।
चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा ॻाल्हायो न। सलाम जे करे मुहब्बत पैदा थींदी, उन्स पैदा थींदो, मवद्दत पैदा थींदी, रिश्तो काइम थींदो, तव्हांजी वास्तेदारी थींदी, नफ़रत ख़त्म थी वेंदी। ऐं अल्लाह तबारक व तआला जे प्यारे हबीब ईअं ई फरमायो अफ़शु सलाम व अतिमु ताम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। चओ सुभान अल्लाह। अहिड़े त कयो, अहिड़े तवज्जो कयो। हुज़ूर साईं फरमायो सलाम खे आम कयो। सलाम कंदो न हिक ॿिए खे इंशाअल्लाह त चओ कहिड़ो सलाम कंदो? अस्सलाम अलैकुम। कन्या अली मदद। हज़रत अली बि तो वारो सलाम नाहे कयो, हे असां वारो सलाम कयो अथई। चओ चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजे साईं जे सभिनी मुरीदनि जो सलाम इहो आहे, रब जे फरिश्तनि जो सलाम बि इहो आहे, जन्नत वारनि जो सलाम बि इहो आहे। सभु चओ सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सलाम खे आम कयो, बुखायलनि खे मानी खारायो, बुखायलनि खे मानी खारायो। ऐं मुंहिंजे साईं फरमायो जॾहिं माण्हू सुम्ही पवनि त तव्हां राति जो बीही रब खे यादि कयो। रात जे इबादत जो मज़ो ही जुदा है। सब चओ सुभान अल्लाह। खैर मां अर्ज़ कयुम सूरह हूद 12 पारो अल्लाह सी फरमायो वाला कद जात रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा काल सलामुन फमा लबिसा अन जा बिइजलिन हनीज़। रब जा कासिद आया, खुदा जा फरिश्ता आया, खुशखबरी खणी आया हजरत इब्राहीम वट। चऊंस अस्सलाम अलैकुम। हजरत इब्राहीम चुन वालेकुम सलाम। सलाम कलाम तो ची वियो 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 मां अचां थो। वियो चई के भलारा मेहमान आहिनि, भलारा मेहमान आहिनि, घर वियो वञी गाबो कुठई। छा कुठई? गाबो कुठई। भुञी खणी आयो। फलम्मा अयदियहुम। तवज्जो खपे, क़ुरान सचो आहे न? ॻाल्हायो छो न था? चवनि था जी मुल्ला भैंसा रुगो था क़ुरान पढ़नि। अरे क़ुरान न पढ़ो तव्हांजे चाचे जा कलाम पढ़ो। क़ुरान को मथे भी का शय आहे छा? चओ त क़ुरान को मथे कुछ भी कोन्हे। खुदा जे ज़ात जो कसम जेको क़ुरान जे उबतर तो हले लानतिया। सैयदे कायनात जो तोहफो अल्लाह जो क़ुरान, जन्नत जो वायदो खुदा जो क़ुरान, अकीदन जे सेहत जी ज़मानत भी खुदा जो क़ुरान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वट फरिश्ता आया, सलाम क्यों? हजरत इब्राहीम जवाब ॾिनो वाह जो भलारा मेहमान आया आहिनि, वेहारिन। ची वियो मां अचां थो। घर में वञी गाबे खे सीर विधाई। गाबो कुही भुञी। अल्लाह तो फरमाए फमा लबिसा अन जा बिइजलिन हनीज़। रब तो फरमाए गाबे भुञण में देरी कान कयईं। गाबे के सीर विझी गाबो भुञी सॼो खणी आयो मेहमाननि जे साम्हूं अची खाओ। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा। चओ सुभान अल्लाह। गाबो भुञी अॻियों रखियो अथई, खाओ न। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम। ॾिठई त हे हथ ई नथा वधाइनि, चुरनी कोन था। नकिरहुम अलाए केरु आहिनि, ओपरा आहिनि। हे मां हेॾी मेहनत कई आहे, तकनी कोन था। व औजस मिनहुम खीफा। अल्लाह तो फरमाए भौ थियुसि। दुश्मन हिन लाइ छा? अॻे जंहिंजो खाइबो हो त उन जी इज़त बि कबी हुई। दुश्मन पंहिंजे दुश्मन जी मानी न खाईंदो। हाणे लुटींदासीं उनखे जंहिंजो खाइबो, इज़त बि उनजी लुटींदासीं जंहिंजे घर में मेहमान थींदासीं।
اللہ سے فرماؤ فلما رائدہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ جنہیں ڈٹھائیں اے ہتھائی کو نہ تھا ودھائن اے چرنی کو نہ تھا انہن کے اوپرو بھائیں دل میں بھو تھیس دشمن نہ لائے چھا ہتھی نہ تھا ودھائن بس انہا سوچے پیو قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط چاو سبحان اللہ انہوں بھی سنجانے وقت اس نے ڈرجے تو چاوس لا تخف بھو نہ کر سا مانو نہ ہوں ملائکہ ہوں سب چاو سبحان اللہ آئے ابراہیم عالم الغیب فرشتوں سمجھیں ہاں تک گابے کے سیرت چھو وجھے ہاں ابراہیم کے بھی خبر ہی تو فرشتہ کھائیں دا کونن ونی گابے کے سیر ودھائیں گابو بھنی آئے مانو سمجھیں نا کر غلط ہو گل ہے مانو نہ سمجھیں ہاں تا گابو قرآن تھو جائے قرآن کے منجاؤں کر تو آرے جاہل ملے کے منجاؤں تو آرو ملو سچو کر خدا جو قرآن سچو او لاڑ کانے وارو قسم تر خدا جو ذات جو کہیں کے سچو منجاؤں اللہ تبارک و تعالی فرمائے فلما رائدہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط فرشتن ڈٹھو تو بہت ہو تیز ڈرجے تو اساں کے سجا تو کو نہ تھیں چوڑ لگا ابراہیم بھو نہ کر اساں مانو نہ ہوں ملائکہ ہوں سبحان اللہ اساں کھائن واری جن سموئی نہ ہوں کھائندا ہی کوئی ہوں اساں کاروں کھاؤں انا ارسلنا الى قوم لوط تو گنتی نہ کر اساں کے رب موکلو ت لوط جی قوم کے عذاب کرے اچوں انہیں دا وجوں پہری اسٹیشن تو وٹ گئی تھی پر تو کہ مبارک ڈیڑ آیا ہوں سب چو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے وامراتہ قائمۃ فضحکت ابراہیم علیہ السلام جی گھر واری پویاں بیٹھی جنہیں ڈٹھائیں تے ہتھ کون تھا ودھائن ابراہیم پڑھتے تو سرے تعالی کے رہن اے ہنن وری رڑ کرے چوس تا ڈرجو نا سا مانو نہ ہوں ملائکہ ہوں تا ابراہیم جی گھر واری جو ٹاکو نکری ہو دے فرشتن دلا گابو بھجرائے کھنی ہوا چو سبحان اللہ ڈاڑیا گا رہا ہو نا رب تو فرمائے وامراتہ قائمۃ فضحکت ابراہیم علیہ السلام جی زال برساں بیٹھی جنہیں انہن فرشتن یہ جو تاسا مانو نہ ہوں ملائکہ ہوں تا کھل نکری ویز چو چو سبحان اللہ قرآن میں موضوع کونے کو اللہ جو قسم مزیدار کلامہ رب جے ذات جو اصلی سب دکھ تہاں جا لہی ویندا اللہ تبارک و تعالی فرمائے فبشرناہا باسحاق سب چو سبحان اللہ وہ اساں ان کے اسحاق جی خوشخبری ڈنی سی وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب وری اسحاق کو پو یعقوب جی خوشخبری ڈنی سیز قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بغلی شیخا چو سبحان اللہ پوڑھی عمر کھائی وئی ابراہیم بھی قرارو مرس تھیو وارا چھا ہڈا کمزور تھیا جوانی گزری وئی قوت جواب ڈئی وئی رب سائیں تو فرمائے جڑے ابراہیم جی گھروائی ٹہک ڈنو اساں خوشخبری ڈنی تھے تو پوڑھی بھلی کھل ان کھل جے صدقے ہانے ماں مبارک تو ڈیاں تو کہ پٹر جمندو چو سبحان اللہ ڈاڑھیا گالا ہے نا تو کہ پٹر جمندو تو کہ اسحاق جمندو ان کو پووری یعقوب پیدا تھیندو پوری جی کھلئی وسری وئی رڑ کرے چیتی قالت یا ویلتا سندھی میں مانا کیا ہے نا جی سندھی میں یہ تھی اڑی مٹھس ان جی مانا سندھی میں یہ تھی چوندی ان کراریوں اے کیا تھی اڑی مٹھس ماں
عجب جی گال ہے ہکڑی چوڑ لگی قالت یا ویلتا چوڑ لگی اری مٹھیا سے آلے دو ماں جنیندس وانا عجوز ماں تصفا جھورا پوڑی ہاں چو سبحان اللہ ڈاڑیاں گال ہے رگو ماں پوڑی نایا پر وہازا بالی شیخا اے موجو مرس بھی جھورا پوڑو ان ہازا لشیء عجیب چون لگی تو عجیب گال تھا کیوں قدرت جے طرفاں آواز آئے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید جنہیں قرآری چو ماں کادھو جنیندس مانجی تا جوانی گزری وئی عمری ہلی وئی وارا اچھا تھی ریا ہڈا کمزور تھی ریا رگو ماں پوڑی نایا مجھو مرس بھی پوڑھو ماں کادھو جنیندس قدرت وارے آواز ہو رنو فرشتن چیو اللہ جے طرفان جے کو حکم پاتو قالو وہ فرشتہ چمن لگا اتعجبین من امر اللہ او امر قرآری نبی جی گھرواریاں اللہ جے حکمت عجب تھی کریں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تہاں جے متھوں رب جو رحمتوں ہن اللہ جو برکتوں ہن سب چاہو سبحان اللہ ڈاڑیاں گل ہے ہو ابراہیم عالم الغیب ہے گل ہے جو نہ باقی پیر جان محمد ہے با پیر شیر ہے کیرا عالم الغیب کیرا عالم الغیب ابراہیم جی زال عالم الغیب ہے او چمنستا مبارک تی رب تو کے پٹو ڈیندو چوتی ماں کال ہو جانی دس ماں تا پوڑی عالم الغیب کیرا اور تو جی یا بھوپی دھوتی پھان کڑھاواری تو انکھے عالم الغیب سمجھو بیٹھو رب جو قسم عالم الغیب خدا کو سوا کوئی انیاکتے حل تو کما بے نبی سا ملاقات کرایا چاہو سبحان اللہ یعقوب نبی چاہو سبحان اللہ پان بھی نبی پٹر بھی نبی یعقوب بھی نبی تو یوسف بھی نبی چاہو سبحان اللہ بھاؤ رکھنی اس پنجی کوئی میں سٹے ہوں یعقوب کے خبر پئی گلائے جو نا خبر پیا سب وہ گوٹھ جے باہر ہوں کھوئی میں پیوا پیس پتو اللہ تبارک و تعالی فرمائے وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نبی جو پٹر پان بھی نبی یعقوب بھی نبی تو یوسف بھی نبی پٹ رکھے بیا پٹ وٹھی اس ونی کھوئی میں سٹیاؤنس یعقوب نبی کے خبر کان تھی پئے اکھن ماں پانی تھو وہیس سالن جا سال گزری جا خبر کانے اللہ سی فرمائے تھو پانچے کلام مقدس میں یعقوب علیہ السلام چے تو یا صفالا یوسف مجھا بچہ یوسف ماں کے تو جو ڈاڑھو افسوسا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ رب تو فرمائے اترا گوڑھا گاڑیں جو اکھوں اچھوں تھی رس وَهُوَ كَظِيمٌ غمن میں بھرل نظر ہی حلی رس سالن جا سال گزریا پرو ڈرگو کسوا سجی سورت یوسف پڑھو تو پو خبر پاؤں وری گھنے وقت کو پو سالن کو پو جنے ہوڈا حضرت یوسف مصر کا پہنجو چولو موکلیو بائرن کے چیں کھنی ونجو مجھے بابے جے اکھن تے رکھ جو چو سبحان اللہ انیا ہوتاں چولو نکتو ہی کونے تے یعقوب رڑ تھو کرے چو سبحان اللہ چاہتو چوے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ
الحجر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف. چو سبحان اللہ. چولو مصر کھان نکتو آ. یعقوب نبی ہزارے میل پرے بیٹھو آ. گھر وارن کے چو تو گال تو بدھو ماں چریو نچو تگڑی گال بدھایا چو چی ماں کے یوسف جے چولے جی خوشبو تھی چھے. سب چو سبحان اللہ. پٹر کھوئی میں پیوا تا خبر کانے, شہر جے باہروں کھوئی میں پیوا تا پتو کونے, سال گزری جا خبر کانے, سالن کھوں پو چولو نکتو آ. چوے تو چریو نہ بھائیوں تا گال بدھایا ماں کے یوسف جے چولے جی خوشبو تھی اچے. خدا جو بندو چے تو یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند, یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ روشن گوہر پیرے خرد مند زی مصرش بوئے پیراہن شمیدی زی مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی بگفتہ والے ماں برکے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است گہے بر تار میں آلہ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نیم. چاو سبحان. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو فرمائے کہیں چاہو حضرت یعقوب کے پوڑا اے تے کھوئی میں پیو تو پتو کو نہ پیو پوئی اے ہوڈوں چولو حلیوات اتہوں تو کہ خوشبو پہتیا. حضرت یعقوب تو جیسا اساں جو مثال بھی وجو وانگر تھو. تو سبحان اللہ. چمکارو دے تا سجے جہان کے روشن کرے چھڑے اے وری بٹو دے تا خبر ہی کان پمدی تا وجو کہڑے پاسے رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام چمن لگو او خدا جا بندہ عجب چھوٹو کرے اساں خدا نہ ہوں خدا جا بندہ ہوں. اگر خدا جانا ہے تو تہاں کے عرشن جو خبروں فرشن تے بدھائیں دا سے پر جے کنے رب نہ جانا ہے تو اساں کے یا بھی خبر کانے پمدی تا پیر جے پٹھی تے مکھ ویٹھی آیا کان. سب چاہو سبحان اللہ. عالم الغیب کیرا عالم الغیب کیرا اولاد کانے بارو عالم الغیب کیرا ہر شے جو علم کہیں کے آن ذرے ذرے جی جان کہیں کے آن جیترو خدا کہیں کے جانا ہے انکار کونے پر عالم الغیب رگو پانا. سب چاہو سبحان اللہ. انجا اکتے حل ماں تو کہ ولی انجی جماعت سے ملاقات کرایا. سورہ کہف کے کھول 15 پارو سورۃ الکہف. اللہ تبارک و تعالی پہنجے کلام مقدس میں اصحاب کہف جو واقعہ بیان کیو. رب سائیں تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. چو سبحان اللہ. رب تو فرمائے کہف وارا اے رقیم وارا ما اللہ جے نشان نموہن ما اللہ جے اللہ جا ولی ہن خدا جا پیارا ہن اللہ جا برگزیدہ بندہ ہن بادشاہ تپایو تھن قوم ایزایو تھن شہر چھڑے غار میں آیا جڑے ہوتے پہتا اللہ تبارک و تعالی انہن کے ہوتے ننڈر سمہارے چھڑیو. سب چاہو سبحان اللہ. اہڑا ولی جو انہن ولین جو ذکر خدا پان قرآن میں کیوں اہڑا ولی غار میں آیا اللہ تبارک و تعالی ننڈر سمارے چھڑیون. اللہ سیندو فرمائے کلام مقدس میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ.
رب تو فرمائے ماں ننڈر سمھارو مان ڈرگھی ننڈر میں، ڈرگھی ننڈر میں گھنی ننڈر کیوں خبر تھا اللہ جو قرآن تو فرمائے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. سب چاہو سبحان اللہ، ڈاڑیاں گالا ہے نا. رب تو فرمائے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. چاہو تو قرآن سچو. رب تو فرمائے 309 سال سمھارے مان. گھنو وقت بابا 309 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. یہ سمھارے مان جو جے کریں ان حالت میں تجھی نظر پین ہاں تو یہ سمجھے ہاں تو جاگن تھا پر حقیقت میں ستل ہاں. اللہ سے تو فرمائے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. چاہو سبحان اللہ. رب تو فرمائے ڈرگھی ننڈ سمھارے مان 309 سال. تمہاں جے ڈسو ہاں منظر تو تمہاں یہ سمجھو ہاں جنو سج تھو پاسو کرے ونجے تو جی اس نہ لگے. رب تو فرمائے نہ مجھے قدرت جو نظارو ہو. سب چاہو سبحان اللہ. یہ سمھارے مان جو اس بھی نہ لگین، گرمی بھی نہ لگین، پاچھو بھی پہچین، ہوا بھی بند نہ تھین. چاہو سبحان اللہ. رب تو فرمائے ماں کی بھی خیال تھو تو مت پاسو پچی پہن 5 ڈینہں ہکڑے پاسے تے سمدو ہاں تو پاسو پچی پوندو تھی. یہ نا رب تو فرمائے ماں کی بھی خیال تھو وہ بھی ماں پان انتظام کیوں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ماں فرشتہ نوکری میں بہاریا مان تے ہیڈوں تھکی پون تو وری ہو پاسو کیو ن وری کچھ وقت کھوں پو ہے پاسو. چو سبحان اللہ. اللہ جا اہڑا ولی چو سبحان اللہ جن جے لائے خدا ایڈو انتظام کیو. رب تو فرمائے پاسا بھی ماں پان پو پھیرایان. اے مجھے قدرت جا نظارہ 309 سال سمھار پر ان جو کتو بھی کڈھ لگو آیو ہن. چو سبحان اللہ. کتو بھی انہن جو کڈھ لگو آیو ہو. اللہ سے ان کتے جو تذکرو بھی قرآن میں کیا. اللہ اکبر. کیڑا پہتل بہنا ہوندا خدا جا. رب تو فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. جنہیں یہ غار میں آیا انہن جو کتو غار جے منہ تے جنگوں ڈرگھوں کرے وہی رہو ماں اتے ننڈر رہی چھڑی مانس. سب چاہو سبحان اللہ. رب تو فرمائے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. جیکن ان حالت میں تجھی کتے تے نظر پہ ہاں تو بھجی جان چھڑائے ہاں. یہ محسوس تھی ہیں تو جان چک وجھندو پر وہ تو بے وس لگو ویٹو ماں سمھارے چھڑیو ماز. سب چاہو سبحان اللہ. ڈاڑیاں گال آئو نا ایڈی ڈرگی ننڈ رکھوں پو. اللہ تبارک و تعالی کہاں جن انہن بندن جے بارے میں قرآن مقدس میں تو فرمائے تو جڑے ماں 309 سالن کو پو اتھاریو مان. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. ماں اتھاریو مان تانے کچہری کو پان میں حال حوال کیوں جن بادشاہ کو بھجی آیا ہوں ماں جا تختہ ہی کڑھی چڑیم. انہن کے خبر ہی کانے بے خبر ہیں. اللہ جا ولی اہڑا ولی جو تذکرو قرآن میں آ. بادشاہ جے بھوکوں بھجی آیا ماں رب تو فرمائے ماں بادشاہ جا تختہ ہی کڑھائے چڑیم نسل ہی برباد کرے چڑیم. ہانے اتھاریو مان لیتسالوا بینہم. اتھاریو مان تانے ایک بے کھاں پچھا گا چھاکن کا کچہری بچہری کن. اتھیا قال قائل منہم کم لبستم. ایکڑے جو بیان کے گھنی ننڈر کئی تھا سے گھنو ستاؤ.
قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. سب چو سبحان اللہ. ڈاڈیاں ڳالهايو گرجی ڳالهايو. رب تو فرمائے ہکڑو پوچھے تو ٻين کوں قال قائل منهم کم لبستم گھڻي دیر ٽڪيا آهيو. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. چون لڳا ته مڙي ڏينهن ٿيو هوندو یا پهر ٿيو هوندو. هڪڙن چو ته ڏينهن گذري ويو आहे ڏاڍي ننڊ कई अथसि. ॿिए चो न ॾींहुं किथे गुज़रियो आहे बाबा सुबुह जो सिज हिते हाणे हिते पतो आहे पहर गुज़रियो आहे हिकिड़ो. आहिनि अल्लाह जा वली. कहिड़े वलियनि जा इनकारी न आहियूं. ख़ुदा जो कसम असां वलियनि खे मञींदा आहियूं पर मदारनि जा दुश्मन आहियूं. वलियनि खे मञींदा आहियूं मदारनि जा वलियनि खे मञींदा. हे अल्लाह जा वली ऐं अहिड़ा भला वली अहिड़ा पहुतल वली जिन जो ज़िक्र ख़ुदा क़ुरान में कयो आहे. रब तो फरमाए मां 309 साल सुम्हारियो मान. मौत भी न थन मौत भी निंड थन. हज़रत उज़ैर खे त ख़ुदा मारे छॾियो न वरी ॿीहर जहिड़ो कीअं. हिननि खे ख़ुदा मारियो न आहे निंड ॾिनी अथई. तव्हां त मोलनि खे बि हाज़ुर नाज़ुर आलिमुल ग़ैब सम्झूं बीठा हो. हाँ तो साईं के सब कुछ मां वञा तो सब कुछ पाण तो ॿुधाए. पंहिंजी ढगी थी निकिरेसि त पतो कोन थो पए बाक़ी तुंहिंजो सॼो हाल मालूम अथसि. अल्लाह साईं तो फरमाए कलाम मुक़द्दस में काल काइलु मिनहुम कम लबिस्तुम. हिकिड़े चो ॿियनि खे ॿुधायो त सही घणी निंड कई अथव. कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम. ॾींहुं थियो आहे या पहर थियो आहे ॾाढी निंड कई अथसि. कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम. हो तो चए तो न ॾींहुं थी वियो आहे. हो तो चए न पहर थियो आहे. हो चए तो ॿ पहर थिया आहिनि. हिकिड़े जहिड़ो न कयो बाबा. कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम. पहर सुता हूं त बि ख़ुदा खे त ख़बर आहे. ॿ पहर सुता हूं त बि रब खे त ख़बर आहे. 3 पहर सुता हूं त बि अल्लाह खे त ॼाण. हाणे रब तो फरमाए व लबिसू फी कहफिहिम सलास मियतिन सिनीन वज़दादू तिसा. चओ सुभान अल्लाह. कुदरत वारे आवाज़ो ॾिनो. ओ पहर चवण वारा तोखे बि ख़बर कान्हे. ओ 2 पहरनि चवण वारा तोखे बि पतो कोन्हे. ओ 3 पहरनि चवण वारा तोखे बि ख़बर कोन्हे. ओ ॾींहं जी दावा करण वारा तोखे बि ख़बर न आहे. व लबिसू फी कहफिहिम सलास मियतिन सिनीन वज़दादू तिसा. रब तो फरमाए मां तव्हांखे 309 साल सुम्हारियो अथमि. जेको चुम अल्लाह से कबूल फरमाए. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इस्लामी डाउनलोडिंग लाए याद रखना फारूकी इस्लामी कैसेट नज़ सिद्दीकी मदरसा शहदाद कोट. अगर कंहिं बि दोस्त खे पोस्ट ज़रिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा. उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट खे बि मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं. मोबाइल नंबर 0333 758 4871.